Civakê paşkeftî ji tondûtîjiya hemberjinan de hêtin Yasîn. Di navbera hizra paşmayê hizra serdermiyane jin bûye qurbanî. Rojane deng û basê kuştina jinekê di navendê ragihandinê de dihête dîtin. Hin bi şanazî pêşwazî li kuştina jinan dikin, hin jî bi tirsa civakî bêdengiyê diparêzin. Her xwedî beşeka zora jinan tana piştevanî kuştina jinan e, eger li dîv, keltûr û ayîn û reftara wan nekin. Beşeka jinan tana hizir li wê dikin. Debî jin li dîv yasayên zalaman reftara bikin. Pêçavanaya wê debît bête kuştin. تندوتیجی جنم بو چند اگر دزورید است روشنبیری خزانی بار کمالاتی اولاواز بون بار آبوری بیتا اگر کو تندوتیجی خزانی چه بیتن و کشتن جنان جی زیاده تر بوده یعنی ام بینی که گلگ یه زیاده بوی ام حس کن که حکومت جی دوره خوب ببینید نه بس آخفتن بید دوره خوب ببینیدن و بوی شوله را ببیدن باره پتری اگر سرکی است وگرینم با حکمته بود از گه شولازجی چکی هکه حکمت درستوهی شوله خوب ریوه بر درستوهی چوی خلکی خوکل شعبی خوکل گلک مشکله گلک آریشه دهه نچاره سعی کردن گلک مشکلات پیدا بین خزانه دا ما بین جنو میرا دا در جواک مدا سبب رئیسی وضع عبوریه وضع عبوریه خلک گلک خرابه بیکاریه به موچیه به معاشیه مشکلات چه بن Civaknasek jî li dûr tondûtîjiya dijî jinan ev bîroraya hebûye. اکم زغرینه سبب توی سبب گلکن خاصة في وقت هم تعداد جنوكا بشتي فوارق اقتصادي بوينة جلك بشتي اف ظاهرة عولمة درك هفتي مشكي كفنو يعني صراع كوتشي بوين بين صراع الجيال عند شولتين شافت خلق كيد فبوين بتر افراد بحقوق خود حسية طلب حقوق خود كتن بتر حسكة يوم منفتح بيت اجتماعيا افاجي الديف مشكي خلقي ما كفن ظاهرة كو يا خلطة فكروان دا راستی او کشید کفنه برانبر جنه گلک جهاوه مثلا دم اکشوان کشایت سرکینه کده بجین امید کمالگه که عشایری دا عشیرت یا زال سر جنه اگر تو سهک جنین دیم او جم خوش مافه خون زانید و اک مافو ارکز جنه بس هندک خال هنه کو جنجی مثلا گلک زیده گاویه یعنی زیدهش مافید خو اشتا ام یت کمالگه که عشایری دا نگهشتینه و راده کو جم بشت مافید خوب دست خوبه بینید و کمالگه خوش مافید جنین آدته لهرما کردستان هش یاساین کفن یهوزان زالن سرجنان او یاساین هوزا و بتنه ده برجاندیا ظلامان دایا افجا بردام کشتنان جنان و تندیتیجی هم برجنان مانشتین سرکین دنگو باسانه لهرما کردستانه اسام عبدالرحمن با دینان آمیدیه